Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iji kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iji lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsaw ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni Manong mo. Ay, adak dito, oy Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, taumay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isun ti ayabam, Manong. Iso nga ron ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di bosmi. Ay, sige Manong. Taibagakkan ko na. Lakay! Ayan mo aya. Lakay! Nakapanimid gamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, Lakay, adan trabahom. Ay na, makasidata yun itinaimas. Nagkunakin ka? Dayta nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho dayta? Ay katsiyempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ijay ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di munto pa'y amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasaan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, Manang, si kamo gayam. Apay, dinak nadlaw agumatgatang itinitso naman Ay, saan, Manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya nga di ta pinalingkim? Dahito lang, Manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijay kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni Manong mo. Ay, kasta ka di, Manang? Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ijay balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't ngay may nilakay mo ijay opisina? Sapay imbaga kay bosmi nga isarak ko ni bayaw. Di namat kayat ag construction, Manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikadwa na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mo't ngamin ti construction. Kita man, nakangis-ngisit kan Kauray Kita anak, nakagata iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at napanggidak. Ay, dayta nga rin ti pagapapaan mi. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Itaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, Manong. Permin, ti panagrigrigat mi. Imbag kumamad, no saan anapili iti sidaan nilakay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan, no saan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita.
Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka ha iti karton. Na. Ay, di mo isaksak dahi ta electric pan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay, ayaan na kaong ungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay, kaputawang kwartak, jak mabalin nga electric pan. Saan ang mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon, makauma kami. No? Oh, Ay, sa dino ti papanam? awang bibiyang mau. Jak tupay agaw away. Ingkakiddag birok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Tatang, Nay, si kamat gayang Pedraw. ado ti manok yo ah. Ay, siyempre nagagat kami ngagtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay, upakan kawitan. Katundwa pares na Jay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalaan nyo iti sadaan yaw. Awanan, pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Unay kamatan Pedraw. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo di taunay. Unay mo't deta panangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga mabisinak. Na, sapay nakangato deta sa kamamangmangan. Saan ka di ati lamad madlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabahaw, may kasimot ati pamilyam. Na, Isumulagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging gaita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramidan na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siyak alaklakayan. At daak di tawing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain pa'y kit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. anyat mamerienda tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo dayta merienda. Saan ka kadian napili, barok? Jakayat nga merienda ati lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Katawan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Uray dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kamin kaninanang mau. Sikaan timang talon day tataltalonan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, katnula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, jakayat ti agtalon tatang. Mabiitak alumakay. Nagpurigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Nalagasadok day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo.
Anya ngay nga raw, ipataluntan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo dita salas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Pero minti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di ti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatakin to nagsuldo ang. Kaasim mahit. Nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabain akon kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit anya nga rod ading ko. Kastala ti biyag Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Day, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan nakailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yung mait. Kahit kastalatan na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangingiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabanaw, ti kayat mula ang kat agil-ilad. Anya ka, ninanangan aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Nay, apay na gito yung karton dito eh. At apay nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito yung karton! Nay, simangpot ka gaya man. Apay na gito eh? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawam? Jack maanusanan ti makidan na iti kaskan ka. Ay, hindi nakman ang awan iti kasta, Linda. Inton madamdama, umayon ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagiti ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. Anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw. Nabanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaan mo. Kabalam ka diti ag elektrisan. Ay, wala. Day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kung Domingo. Agtalo na pa ya. No kasta. Pudno jays istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Itan gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Anya jay ar-ari bungbungan da ijay igit ti kalsadang.
Umay kayong gumatang iti special ala ko ka, Diyos. Hoy, Marites, umay kan. Darasam, sakbay may busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special day to ay. Oh my God, tanang kaselak ita. Ay, syakman pa'y tilakwam. Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang dawaw. Winan niya. Ay na, sigurado asan kang amaban, no, ga makichismis itag malmalam, babae na tinay ito, Diyos. Nuwan. Isa nga isupot mo dati gat-gatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam, nana. Nakasil ka no nga, men. Buy one, take one. Jakit di gumatangan. Para anya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kano da ito, para ka dagiti chismosa. Aya! Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta iso lang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanay. Mga no jay pa'y natangtang kan, tiginatang mau. Sapay, nagri at tangal-ngal tanay. Awang maangipon ng dataap. Ay, saan kan nga agsid no nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man nga agpili-pilay. Kanya ta nakasupot nga igamaw. Ay, Diyos daytoy. Diyos. Iso tinangigatangam iti kwarta dayta Diyos. Ay, saan kan makibiyang alaklakayan? Nah. Ta saan basta-basta Diyos daytoy? Kasapulak daytoy Diyos. Imbag ta saan ka naibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, dayto alakaw. Nagado tigim matang. Ay, kat italaing mat ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan, ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay jayan. O sige, padasak man nga rod tayo Diyos, no epektibo mo ilaan. Ay na, super effective da ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin kapadasan. Anya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakay. Nakangi-ngisi mait. Naimas nga taday tao'y. Ay, hinapanandaya. Ay, napansa na kikaruba. Total, nalukataan na inti maysa. Padasik man aramanan, doon niya tiraman na. Inuman amamin pito iti maysa nga aldaw. Anya na ita. Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan daytoy. Kukwak daytoy. Agas ko daytoy. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda na karo a kanser ko. Kanser? Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak a kanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam, gapukin ka. Artag. Artag asasawam. Agtal na ka man? Iso ang kasapulak daytoy, tapno agbalinak ana sa lunak. Di mo kutkutsin daytoy, tanangin na tinggatang ko iti daytoy. Mayat talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakait. Kan sa anak pa'y anaibusan iti na ichismes. Ay, mayat da ito ginatang ko Diyos. Ay, aginumak manmanan tapno napigsa aklata. Nanananay. Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't nagtad-tad di ko na? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti Diyos ko? Saan? Pagan kumaaramanan day ta Diyos nakangis-ngisit. Apay nga raw abi masit mo't ti kargana.
Jak pagan ano day ta Diyos. Langan na laangan kit saan anay mas. Ay, di mo ramramanan da ito'y adyaws. Ta saan aparakan ka da ito'y. Balbalagan ka. Oho, pagan ano ngay ramanan. Para lang ka dagiti chismo sa da ito'y. Ah, Dayta, titantandaan na. Wanya, Marites. Kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat si ka. Ay, talaga amayat. Ado, tinakaibaga amayat at talaga. Oh, anya tinarik mo nam. Kasla saan amabambanog da ito niwat kong agchismes. Napadasa mo'n. Aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaang nga oras ang makichismisak di ta kantina. Mabanog adagos da ito niwat ka. Angam ita? Ay na, uray agmalmalum si ka. Nagadoa talaga ti ammo machismis kumaray. Ay, sakpay maiti ko na. Kaslasaan ka mabambanog. Adda ngamin inumak adyaws. Diyos! Wan, Diyos para kadakiti nalaeng amakichismes. Ay, nagmayat si ka. Epektibo at talaga. Kaya't mo apadasan? Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay na, agas pa'y kit di Ha? Adyatay ko nam nga istorya, maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom kaday, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti daddo maakalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites, maray. Apayan ako na masabalay. Ngamen, gapu iti kinaado ti utang na. Uray na la itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuwain, ilimlimangan na pa'y idaa. Ay, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga nakababain. Ay, di mo la istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, duwata lang ang makaamaw iti daytoy. Ay, wan, duwata lang ang makaamaw, maray. Day, aguray ka man. Ninsamot lakay ko dya magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man di tabalayaw. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay, panawan ka pa'y, maray. Lakay! Lakay! Sa dino tipapanam! Ay, sa dino tipapanam? Dita, Sa dino adita? Basta dita, apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaarruba ka pa'y lang. Ay, ditakan. Dapay kayat kong istoryaan. Anya nga istoryahan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man! Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't sakit na, jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kung samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam di tayo, Gade. Ay, kunak no awang ka, Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan may nis istorya ka, maday. Is-istoryaam. At tila pagutangan ni bakat ko, akam kamaten pa yan, ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabaindak matunayan iti daytang is-istorya nyo, tata. Mabain ka, isobot ti pudno. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso? Nang rugi ma, iti di minumak iti nangisit adyos. Ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos? Anya ngay dayta a klase a Diyos? Apay, sa dino ti papanam, Marites. Agbirbiro kakman iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka. Katadaak mo't ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana.
Ay na, umay ka tag chismis ta. Una, kasla ipatay ko nga men no jak makapag-chismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagaduti in chismis na may papankan ka. Anya, inchismis na kan ka nana? Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbaga Sa adon, narigat no maamuam. Ibagamutin anana. Apay, pudno aya nga aduti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mo tinis istoryana. Adan sapay kano nangidarumken ka. Gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungetak no kas talaang nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Ay, saan Di mo aramidan dayta, Marites. Jak mo apirpil dyan nakgayam day bakit. Ha? Mapan ko apang. Makita day jay abakit ti saan napay anakit kita Apolos. Ipakita kan kuha na asa anak abasta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka. Malabsak mo ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di ta balay na. Ay, inak man kitaan. Julie! Julie! Awan samot ti tao. Ay, siripag man dito yung tawa. Kas lagbay payo man. Ha? Ay! Anya nga tagay dyan. Adda manin ilako kadagiti chismosa dito yung barangay. Kwarta manin! Ay! Uging mo jay baybay-wun na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilaklako na kada kami. Anay! Hanya dyan nabanda ka kun lansan samutan. Ay, anay ko. Sino dayta? Anay, sana ka makapag nagsakit tayo sa sino dayta ko na? Iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Hoy! Anya der aramidam dito yung arti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, di mo to pa ngamin malinisan kan maurnos ma dagito nakalanlansa kay kayo ditoy. Idarom ka, Marites. Na, tapay ko mga idarom nak. Ha? Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Si kanto pa iti darom ko. Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Asino itatirumbang ama idarom ka data? Kwa, Marites. Ay, idarom ka talaga! Ha? Saan ama balinda ito yung aramidam ka na kami? Ay, kwa, agbayad aklangin kin ka. Saan ka langin nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita! Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labasit. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistorya anda dito lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akas kan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ay, wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ter aramidan ni bakla a Diyos. Kunatupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano sino ti darum ko. Dayjay abakla, wano ni Nana Libing amang ichis-chismis. Kun mang perper di kanyak. Kasta latibiyag, bakit? Ay, saan ka ngagsawi ti kasta? Agdarumak ko naktumag. Ay, idarumnakmat ka nun ni Marites. Ay, si kalaing ayan. Uray sakmat. Idarumnak ka no.
Sabay di kanu ka nga tuwan na pangukuman. Ay. No kasta, agpadata na may balod. Lakit di Kasano nga ta, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay, kasanungay nga tan. Ito magisarita gini Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tangay darom. Wala agam pakawanan na tangata. Ha! Nalakaya mo't ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Diyos, alako na. Nene. Apay asak manen ti aking basulan. Pudno manipod ininom ko day ja Diyos alakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Dinayo lang ang mat nga oging day jay nga adaso kar na. Kasano nga epektibo ang sasaw mo? Ay, oging? Ay. Madin siya. Ay, sante nga gaapa. Pakawanan da ko, ano nakabasol lang kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wanmat kit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ulitunan. Ay, tandaanan nyo, di pagsasaw ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Nawatan nyo? Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Adaw, iti pagsasao ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Gustala tibiyag! Under talaga. Sino tikat katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo, agibilbilag manen iti linabaan no, di parangan da. Nagpaiso linabaan na nga taamin da kita. Kat, sino ba'y kumangit sa bali amang laba? Ni misis na kuma? Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Under di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto pa nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan ta. Siya takit di pare dagol. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, mami. Nasayati ka sa saad mi diti balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilang, dagiti agas kan vitamin, aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan vitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo, isuan ni nayunak di impaw iko akwarta. Tinggatangan na siguro isuan na imbagan adagos. Awan mat kami tinakitak at tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni dadim. Kwa mami, napan nagtrabahon. Sige nga Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawagak tao, anak ko. Daddy, agrain ka. Aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa ilang. Naginom ka manan. Basit lang. Awagan na kanto kano ni mami. Tapay kano manan na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasarita yu pa ilang kiniading mo. Makaturturog ag. Day tantumat panaginom mo ti agado. Ay, di mo ibagbaga kini mami managinuma ka. Numawag. Ibagam nga dak pa ilang iti trabaho. Ariande!
Ne, pare. Oh. Apay nga sikat yung karkaray di taro bayan niyo. Kwa. Aglut-luto ngamin ni misis ko, pare. Kititon madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarun tilalabak, pare. Naurnong manan. Punay ka matan. Pero may matikinandar di sayamon. Andra sasahon mat. Mat. Baon-baonan nakalatan ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taa. Taday di abroad ni misis mo. May kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisin, pare. Umahikan. Nuagungot ni misis mo. Di ungtam tumay. Nubukawan na ka. O di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibabain ti puli tayo alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hong Kong? Ay, nagrigat manang. Pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano kaaya nga agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga agbakasyon amanang. Tababasit pa'y dagitubing. 15 na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan. Noan niya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko ang makikita ang makiin-inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ne, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan? Siyempre, ama namot nga men. Ay na, aduti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka. Unak man nung kuna mga yabam ni parian di tagsasango tayo. Inayabak mo, tanalabsak nga karkaray di taro bayan da. Ay mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay mo. Mabuti nga talaga kanibak na. Andra talaga ngamin, pare. Mangibabay ni tipuli tayo alalaki. Ay, pare tagula. Di mo tultuladan da dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak. Dahi tati tandaanam. Una. Sabagay, adda nga ron ni bakit mo dya brown. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan da? Makapakapsot na ita abanag. Hello, Jenny. Sana yung imbagakin ka nga ibagamkin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak mataytakan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginggaita, kat awan pa'y awag na. Diyak mo, Anya ayater aramidin ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro, Apay siguro. Mami, nalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jeremy. Umawag kan tumanan inton maminsan. Sige nga rodan ako, agan-anad ka Taybilin ko. Ibagamkin ni Dadim, tawagan nakto. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka matan. Tapati diaper. Si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay? As-asikasun na nga ron dagiti anak may, pare. Pare, saan ka kadi apander unay? Ay na, pare. Ibagak manan ka. Sa anak nga andar. Anya nga ron dahi tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di panagander ti kasta? Apay, pare. Saan mo pa'y anang nagjepagsasaw ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita, pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay, pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy? Arak daytoy, pare Andy. Shut manan na! Nay, ako nga kurnig ba't tipulutan tan? Saan pa nga ro na nagipawit ni bakit ko, pare? Kaya't mo asawan na ibusan kaan. Mas dawak nga ro. Itamang payasan na nagipawit. Ay, kat awagan Dahita talaga ti aramidak. Don't worry, pare.
Apaman nga gipawit ni misis ko. Buon to alit sunti pulutan ta. Kapaw! Dayta! Daddy, Joy balon ko nga ija eskwelaan. Awan kwartak. Saan pa nagipawit ni mami, oh? Awan mo't lang balon da ading ko. Ano saan nyo pa ilang, ah? Kasaritak ni mami, oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga road. Agpaludak pa, eh. Mala, ingkay agiskwilan. Hello, bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matayamawag kan. Idi pa'y nga uru-urayot tiyawag mo. Kaano ka nga agpawit? Awanin ti allowance na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Day ta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan kang nagtrabaho? Ha? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka ba nagtrabaho? Apay, kidi na saan? Narikat na talaga tibiyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason day ta si kadagol? Kas lagdwa-dwa ka pa'y kanya kitan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti day ta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Nay, apay nga akas ta tisaw. Sak amin ti makamo dito'y balay. Mga sikaso ka dagiti ubing. Agtagi balay, kas kada aminan. Di mula mo tirigat ko dito'y. Pagdwa-dwa anak pa'y. Kaya't ko lang ang makita di impaaramid mo ako sina. Nagadu ka nga'y pagbagamong. Agpawit ka kit din. Tani, awan kwarta amin. Saan man at tila madamdamag mo? If I sing you a love song. Oy, Dagol. Sino kay tayin? Ay na, di nakpayan mabigbig. Gapo iti bartek mo. Si ni Sharon kunita niya. Anya? Ay, San Gayam? Vilma Santos Gayam. Ay, wan, si ni Sharon kunita. Nabartek ka na yan. San pa'y mat? Kita man dito kadwam, anak kadumog. Nakaturugan. Agring tumot lang dito yung tumadamdaman. Mala, labsan kayo dito yan. Ah. Ala, ituloy mo lang tati agkanta. Anya na pa nagtrabaho. Kat no nalabsak laang nilakay mo, anabarbartek nga kanta di taigid ti kalsada. Kanurumbang ko mga day trabaho na. Ay na, naguray ka. Taisen ko tiya video, tapno mamati ka. Ay manang, i-video tumatan aje kusina me. Takita, mano da nagapuanan di impaw it ko a kwarta. Apag iso, lumabas ak ija inton madamdama. I-video to. Junay, imawag kan ka ni mamim? Saan mat, Daddy? Apay ngay? Kunak, ano umawawag kan ka? Ay, sus, agtudo manan. Ay, Daddy, jay kusina, saan pa'y anatarimaan? Agtid-tid manan. Ayaw na niya. Saan ka makapagluto, nagtid-tid ijay kusina? Ay, nagtok-tok-tok. Ang kalukatan tiri daw. When, Daddy? Ay, sus, sa mga ano, agreeding man yung kuryente dahi ta. Sapay jak nabayadan tinaudi abil mi, hindi na palabas sa bulan. Daddy! Ah. Simang patan ni Mami! Anya! Anya ka matlan ba ka? Apay nga, di mo yung bagbagang agawid ka. Kaya't ko nga ro da sorpresaan kayo. Apay akas lasaan ka anaragsak anagawid ang. Ay, naragsakak? Apay kiti na saan? Naragsakak ko namngam na kami suot ka man. Naragsakak. Daddy! Ah? Ano tagtagtagtag ijay kusina? Anya nga daramida? Gini, man. Magsasalita kami kini mamim. Umay ka mang isturbaw. Dayta, ti umuna adamagakan ka. Apay asaan mo nga impatarimaan dayta kusina. Nangip-ipanam jay kwarta nga impatulod ko ako na kapag patarimaan mo iti kusina, Amom, no apay akila at anagawid Gapo ta jay insen kanyak ni manang ko a video dayta kusina. Marak-rak-rak payla ang aging gayta. Kuha nga min, bakit? Kan ado pa'y ti saan anasaya at nga indandanon ta kanyak.
Maamwak itan tipod no, dagaw. Anya pa'y nga itiururahin ta pare. Siyatan Urayin taman pa ni pare Dagol. Taman nun alawas ajak nakikita kay. Kat no si Mang Perten ni bagat na. Ay, adan? Jak na maamuan Kalahat kanwa nagawid. Ay, uri ka. Isun sa mo dahil nakasusun iti batya. Ay abanta Pare Dagol, papanam. Kwa pare. Mapang kami man dita karayan kini bakit ko. Kanya dahil sinusuon mo? Labaki jay karayan pare. Anya? Sikati aglaba itan. Wenen pare. Ay, nabaliktad sa matilubungan. Basta latibiyag pare. Ay, tipod no alalaki. Aglaba no nakabasol kan ni misis na. Partakam timag na, tagluto ka pa'y intun madamdama. Wen, bakit? Titang gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mister ama nagtulong kini misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Altawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabiro ka nin. Mayla! Umay ka man dito'y bit! Mayla! Apay aya. Aglut-luto ak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang, ayab. Ayan nga ti pares dito'y medyas ko. Tsak mo't mabiro ka nin. Kita am dita kabinet Day tantumat nga min ngiwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kamin. Ay na, biro ka mo nga min ti medyas mo Ado pa'y ti aramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga ramidan. Wan, umaya ko, nanak ko. Anya nga iti aramida mayan. Ay, bangan kayon Apay ngay nagnisit matin da ito'y hotdog. Kasta talaga ti kulor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskwelaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yung jay sapatos ko. Ay, una yan, aya. Itay ka pala ang abirok mat dita. Dito yung matisigod a pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, kat biro kam An-anwag kumajay sapatos mo ngay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pay. Ay, biro kam matan Itay nakapay abirbiro kan ni manager. Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun kaamaladaw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kulor day tamidjas mo. Madlaw aya. Diyak ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay matdaytan pare. Dahito yung nga rod ti kanayon na pakaladladawak. Isulat ti aramidak. Dagbirok kadag rubwatak iti bigbigat. Kahit ni misis mo ngay amang urnos kadagita. Diyak man amo pare. Noan niya ti aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Yay, di na pa'y amumot alinisan, sika. Apay nga amo manawara? Ay na, nakitak iti napanak bimulod iti planggana. Ay, nagmatipay ti angot na Ala, anya mo dun. Kasanomot nga main. Inal daw samot amapan agbangbangkag nilakay na. Awan oras lang aglinis. Ay, manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, unayin, Mari. Nagadumod ay tilalaba akong. Ay, anyat orasen, aya. Ay, katangadam aji tangatang, Mari. Nagpatingan ni Apo Inik. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y nakakarai di ta paraangan nyo? Saan pa'y atalaga, Mare? Tay mayak nga rod nakiistoryakan ka di ti paglablabaam. Igam mo pa'y di ta walis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawid ak nga rodan, Mare.
tainak pa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buya la iti TV ti amo yung aramidan. Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anagga po iti trabahom, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya tinararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Damagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag oh. Jak amo na naglaba ka wano saan. Nakawarwara da ito'y balay, mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbirukan nyo kanyag. Awan mat ijaban nyo. Katbirukan nyo G-uniform ko ngay. Jak pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita. Mayla bakit? Ayan ti uniform ko. May sakamag. Kat, si ka nga rod ti agtagtagi balay. Uray siyak. Jak amo no ayan na G-uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, Mayla. Tadi mon samot maurnos da ito'y balay. Ay, una yan. Mari Mayla! Nay, apay maray. Anyat masapul mo. Kumaray, umayang man bumulot iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko maray. Bumulbulod akla ang may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma ada igad na. Ay, kastaya. Mala, mapanak man nga rod bumulot kan kwa na. Nuwan. Pambaram mo tan asiripan dyan nagtibalay na. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin ka, Maray. Imbag man, tada ka dito'y balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ikaw. Tagurnusak man dito'y balay may. Ay, kastaya? Wan, ta i-deliver da inton bigat J-Ref aginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo? Anya ay dayta, hulugan. Cash, Maray. Narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi aywan gayam. Umay kuman buludan jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay wala, Maray. Mabit laang, tain nakalaang. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impabulod na matadagos. Ay, kita ama. Amangan no pirmi matilatin akat matiitanos ka. Oo, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay da. Ay, nagrugit kan nagwaraan niya. Wan, talagaan narugit kan nawarangag paiso. Kunak tupay. Aglinlinis, Maray. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dyan balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga minjay kagat-gatang da arip da. Pangalaan damot ngay iti igatang da iti baro aref. Isumati ko na. Kash kano day jay. Patyamat. Kayat na lang mat ati agpasikat. Awan manin. Tsak manin mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam ngamin aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat ngamin dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom ngamin Binigat lang agrekreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay. Apay dagito, oy. Apay nga dati tuktok ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. Adamat gayam dita dagiti nabayagan abirbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man, nabukulan samot ng ti ulok. Urnusan ba't nga minti balay abakay? Mayan, apay nga agsangsangit ka?
Gayam nalpas ti panagmap ko. Nagaduntumat ngamin aramidag. Nay ko. Abay ngamin tadi ka nagan-anad, aya. Jak matamu na basa dita kusina. Ayan tinasakit, tailutang. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Maray. Ay, timing, Maray. Naluto kong da ito'y merienda. Umay mura man, Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday, Maray. Nagluto aklang takasangsangpot to'y baro aref me. Aw, kita Ay, wow. Dua ti ridaw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay, katwa na. Mabalin lat na. Da kayon sa laang ti agdaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon. Umunag kakit din, ta umay kag merienda. Man, tara manak majin, lutom a merienda. Ay, nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipa-tiles minto amin. Inutan mi pa ilaan. Nay, naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag kakiding. Tayalaan kay ti meriendam. Ay, sige, agtugaw kan. Oops. Anya ti kayat mo? Ice cold adanom, muno ice cold adyos. Nagmayate na denggan. Ice cold ko naman. Mayat gayam no addaref anya, Mare. Anya nga tati aramidan ni Mari Maria. Je balay da Wilma. Mayat mat ti kakatawaan da. Mangandan samot. Ne. Nakita dakon. Kat payapayan dakon. Kunada siguro. Mapanak. Ang pakpakawan. Sanak ng agbibisain. Anyamot ngay day jak ang kananda. Jak umapan. Busy siguro ni Mayla ako maritanya. Iso addi na kaya ti umay ditoy. Siguro Ay, idagas mong tulaangan da ito'y merienda di tabalay da. Tapno maramanan naman. Ay, kutuan Nagsayatan, tadapay gayam itin mo merienda na? Kaya't ko mga agbalin kami anasingad nga agpagayam, Maray. Mabalin mo? Ay, jakman mo. Takas lamot adayo tirik na kanya. Pare! Apay, Mare. Agawid ka din. No adaman no ayam, kat umay kanto dito'y balay, tatarimaan naman dito linya ti kuryente, may. Ay, katwa na. Inton bigat, awan sarak ko iti opisina. Umadado nga minan dagiti appliances, may. Iso akayat ko ang matarimaan dito linya, may. Kastaya. Addaref, may. Kan i-deliver dan tumanang jay TV. Inton sumarunong, jay oven. Ay, talaga masapol ang matarimaan ti linya ti kuryente, yaw, no kasta. Sige, umay kunto ornusan inton bigat. Wow! Cake kan spaghetti! Ay, saan mo akot kutsenday tamayan? Mabisiin akon. Apay asaan? Kat nakaparabaw madita lamisaan. Bayam lang dita. Ingkakit di makiayayam. Nay, bakit? Apay, adi mo kaya takanan ta anak mo dagita makan. Mabisi ng ta anak mo. Tanaggapo ka ni Wilma. Ay, narugit dagita. Pag kunam anarugit? Basta, amok anarugit. Ay, nalaing kaunay ngagdilaw. Idinto ta dito'y unag ti balay, saan mo pa'y amaasikaso? Angem ti balay ti karuba, kabisadom? Ay, apo aya bakit? Asikaswam pa'y met ata balayaw, sakbay adilawam ti balay, takaabayaw. No. Apay, asino tinarugrugit ti balay na aya? Narugrugit aday ti balay. Tagkaiwara amin na di mangan ano. Tati ammom nga aramiden ket mangdilaw iti karuba. Nagalaslaki din ay aday tanga style mo si Kamayla. Panawan ka man langin. Ay,
Sa dino ti papanam kat Sabado ita? Tangdanan nak ni Wilma amang urnos iti linya ti kuryente da. Inta makibuya iti TV di tabalay da Wilma. Ay, mabalin ang makibuya aya. Ay, katuan mat, kastamot ti kunana idi kanyak. Kasla sini di TV da sika. Ay, nagdakkel ti screen na. Kababain samay. Ni, anya kumangay ti kababain. Kwang amin, mare. Nagado ti inis-istoryak may papankan kuha na ide. Saan pa'y anasayat, dagiti inis-istoryak. Ay na, bayam dagi jayon, mare. Dinilaw ko, anarugate, kan nawara ti balayda. Hanggang, ay, dahito mo't gayang balay me, ti masapul ang malinisan. Kastala ti biyag, mare. Adda talaga panagkamali tayo no maminsan. Ala, intakit di makibuya. Kwa mare, aglinis sakpay dito balay me. Tanay, kanayon na kun nga ungtan nila kay ko. Sumaruno ka nga rod, Amom, mayat ije balay da Mari Wilma. Ada electric panda. Mabalin ka pa'y makiinom iti ice cold a Diyos. Wano ice cold at anom. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Asikaswumpay tabalayo. Sakbay adillawem ti balay ti kaabayo. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.